Ишан, Ырымбур губернаһы Силәбе өйәҙе Мөхәммәтҡулы йолосының Медиек ауылы мәдәрисе Ғабидулла Ҡорбанғалиев. 1917-1919 елдарда Башҡорт милли хәрәкәте етәкселәренең береһе, граждандар һуғышында үҙ полкы менән Ҡытайға эмиграцияға китеүсе, аҙаҡ Японияла Япон мөхбире журналын нәшер итеүсе Ғабдулхай Ҡорбанғалиев. Халҡыбыҙҙың арҙаҡлы улдары. Ғабидулла Ҡорбанғалиев 1920 елда ҡулға алына һәм атыла. Ғабдулхай Ҡорбанғалиевкә 1956 йылда тыуған иленә ҡайтырға һәм үҙ ерендә вафат булырға яҙа. Совет заманында онотолоуға дусар ителгән нәҫелдең варithтары Силәбе ҡалаһында фәнни-ғәмәли конференция уҙғарҙы. Ерҙең аҫаба хужалары үҙ төбәгендә донъяуи һәм дини эштәрҙе тотоп торған көслө нәҫел. Ҡорбанғалиевтарҙың варithтары бынан бер нисә йыл элек кенә бергә йылыша, туғандарын барлай башлаған. Бер нисә генә кешенән торған Ҡорбанғалиевтар 2012 йылда Ҡолой ауылы мәсетендә осраша. Интернет селтәрҙәре аша аралашыу, хат яҙышыу арҡаһында Рәсәй, сит илдәр буйлап һибелгән байтаҡ туғандар 2015 йылда төп йорт Медиек ерендә йыйыла. Һәм үҙҙәренең арҙаҡлы нәҫел икәнен иҫбатлау буйынса эш башлай. Ниһайәт, боронғо ишандар нәҫеле Ҡорбанғалиевтарҙың эшмәкәрлегенә арналған фәнни-ғәмәли конференция уҙғарҙы. Безнең бабайларыбыҙ юҡҡа ғына ҡорбан булмағандар бит алар. Алар менә башҡорт халҡы, ислам дине, телебеҙ, динебеҙ, милләтебеҙ йәшәһен тип үҙҙәре замана ҡорбандары булғандар. Аларҙы ниңә бер оноторға тейеш? Аларҙың түккән ҡандары хәләл. Беҙ бөгөн хәтер көнөндә, уяныу көнөндә шул ҡорбан булған бабайларға иҫкә төшөрөп, алар рухына дуға ҡылырға, Ҡөрьән уҡырға тейешбеҙ. Һәм дә үҙебеҙҙең балаларыбыҙға аманат итеп, аларға тарихты өйрәтеп, ҡалдырып китергә тейешбеҙ. Был конференция бер ниндәй ҙә ижтимағи ойошмаларҙың көсө менән түгел, тик Ҡорбанғалиевтарҙың тырышлығы менән уҙғарылды. Улар үҙҙәре Башҡортостан ғалимдарына бәйләнешкә сыҡҡан. Тарих фәндәре докторы Айһылыу Йосопова тарихи факттар, документтар буйынса Ҡорбанғалиевтарҙың шәжәрәһен тергеҙгән, биографияларын асыҡлаған. Ул ерле халыҡ менән бынан 10 йыл элек осрашыуҙар, эҙләнеүҙәр алып барған. Судьба его очень тяжелая, очень странная, но в то же время она символическая, потому что его жизнь продемонстрировала всю силу духа, силу и энергию его рода Ҡорбанғалиев, который ведет свое начало не от кого-нибудь, а от очень известных руководителей ранних башкирских восстаний конца 17-го, начала 18 века, Арка Батыры и Юсупа Арыкова, сына Арка Батыра. Вот в той самой деревне Айбатово, Чердаклы или Сардаклы, на кладбище есть захоронение, на котором написано: здесь похоронен Ҡорбанғали Бурсук, сын Хамита Бурсука, потом Арка Батыра. Жил он в 1770-1866 годах. Конференцияла Силәбе һәм Ҡурған өлкәләре мосолмандарының төбәк диния назаратынан дин әһелдәре, Арғаяш районы хакимиәтенән рәсми вәкилдәр, абруйлы ғалимдар ҡатнашты. Тарих фәндәре кандидаты Салауат Хәмиҙуллин Ғабдулхай Ҡорбанғалиевтың Башҡорт автономияһын төҙөүҙә Әхмәтзәки Вәлиди кеүек өлөшө ҙур икәнен һыҙыҡ өҫтөнә алды. Быйылдан Зәйнулла Рәсүлев уҡыуҙары федераль кимәлгә сыҡты. Рәсүлев уҡыуҙары Мияс ҡалаһында даими уҙғарылған Аҡмулла уҡыуҙары программаларына Япония мосолмандары союзы президенты Ғабдулхай Ҡорбанғалиевтың эшмәкәрлегенә бәйле докладтарҙы ла индереү, исемдәре нахаҡҡа рәнйетелгән зат өсөн бер мәртәбә булыр ине. Эта книга была записана в медресе Мухаммед-Кулуева в 1874 году. Она тоже была всегда при нем. Эту книгу я тоже возвращаю членам семьи Адибы Султана Ҡорбанғалиева, от которой я получила эти. Ну и также возвращаю вот эту оригинал самой фотографии 1960 года, где изображен Мухаммед Асхат с мамой и сестрой Нажией, и фотографию, где Мухаммед Ғабдулхай в конце 60-х годов сфотографировался с ближайшим окружением. Я 12 лет ходила по деревням. Вот сейчас кто организатор на нее выходила, но она не ответила пока. И вот прошлый год они меня вызвали сами.
Я по архивам искала везде. На Алсу-Билал много раз ходила к ней. Но я работала при колледже Буденова. Он как историк мне тоже подсказывал, где, что, чего. Ну вот так вот потихоньку собиралась материал. Акмулла был знаком с вашим прадедом? Прадедом. Они даже, знаете, на 1 год разница у них в годах и разница 1 год смерти. Вот. А когда даже прадедушка умер, тогда он и к дедушке приезжал. Они, в общем, дружили все. Конференцияла катнашучылар арасында Габдулхай Курбангалиевты күреп белгән кешеләр табылды. Ул тарих фәннәре кандидаты Рәшид Хакимов. Бакхан дин әһеле СССРга кайткас, Силәбе калаһына якын гына колхозлар касабаһында яшәгән. Һәр сак именлек хакслары күзәтү астында булһа ла, ул халык менән еш аралашкан. Он сразу меня поразил своим видом. Это был человек, ну, по-башкирски сказать, уткир карау. Это острый взгляд вот меня сразу поразил. Поразило его присутствие какой-то сильной воли. Он мог одно слово сказать сидящим, и буквально, значит, все замирали и слушали его. Он огромным авторитетом пользовался среди мусульман колхозного поселка. Курбангалиевтар нәселендә бөтәһе тәйерлек югары белемле дин әһелдәре булган. Әйбәт, Усман, Мидияк, Имангол, Мөхәммәдколый авылдары мәсет һәм мәдрәсәләрендә Габдул Хаким, Сөнәгатулла, Госамиддин, Шәрәфетдин Курбангалиевтар дин бурыстарын аткаргандар. Конференцияла катнашучылар алыс көнчыгыш мусулмандары лидеры, Бөек Ватан һугышына тиклем Япония властарының ислам динен тулыһынча танударына өлгәшкән Габдулхай Курбангалиевтың каберенә зыярат кылды. Biz аны баласақтан бір нәме ішкен де жоқ, шулай айтып. Ақыры біз қарияпин бар, шул қарияп айтты. Ауылда нелер айтты тоғандар, біз шул жайдап, олғайға сәйте баштанылар. 3 ел назад бірінші съезд Курбангалиев болды. Шунда основной аңдай баштан немәкә екен, қалай екен, кімдер болған екен деп. Кешеләргә айта баштағам, япон мулла болған деп айтып тұрам, шул хабарымны әргеле білдім. Шул япон мулла деп баштағам, бүтәлі ихласма тыңдайдар. Кем шул япон мулла тұрғанда именно шул баштағам, күп кеше беләләр инде. Без хотим общество создать Курбангалиевых дигән һәм шул карттардан эшләрен алга апарырга инде. Алтынды тут алмас ди халык мәкале. Нинди генә репрессияларга дусар булһа ла, асыл заттың тамыры корымаган. Бер буаттан һуң да уларның варислары ил, ер тибәшәй, күптәре туган тупракты ташламаган, ситкә сыгып киткәндәрнең балалары, ияндәре менән бәйләнеш булдырылган. Курбангалиевтарның тугры исемен тергедүдә күп көч салган кешеләре, данлы заттың нәселдәре Кария Зиннурова, Әминә Юнысова, Альбер Шәрәфетдиновтар киләсәктә Курбангалиевтарның эшмәкәрлеген тагы ла югарырак кимәлгә күтәрергә теләй. 1868 елгы архив мәгълүматлары буенча Пермь краеның Барда районында 31 мәсет һәм 30 мәдрәсә эшләгән. 1917 елгы революциянан һуң районда бер генә лә мәсет эшләмәй. Дин әһелләре юкка сыгарыла, ә манарахыт калган мәсеттәр я келәт, я авыл клубы итеп файдаланыла. Һуңгы 15 ел эчендә Барда районының 30 авылында мәсеттәр сафка инде. Улар эргәһендә якшәмбе мәктәпләре эшләй. Шулардан Барда Ямих мәсете Пермь калаһындагы Гата хәзрәт мәсетеннән кала иң күркәм Аллаһ йортларының бере һанала. Барда төбәге борын-борындан мәгърифәтле төбәк. Мәсәлән, Октябрь инкыйлабына тиклем 2 мәсетле Удик авылында 3 мәдрәсәлә ел һайын 170 бала дини белем алган. Әгәр дә тирә-якка дан тоткан Стәрлебаш мәдрәсәһендә ел әйләнәһенә 500 шәкерт укыһа, Барда районының Солтанай авылында Мөхәммәд Гата хәзрәт Мансуровтың мәдрәсәһендә 300 шәкерт укыган. Улар өчен ятак, тәһарәтхана, ашхана, китапхана эшләгән. Яшим Пермьдә. Монда уразаларга кайтып йөрим инде. Пенсиягә чыккач бастым, намазга шул килеш ташлаган мин, Аллаһка шөкер. 1914-тә хаҗга насип итте, Аллаһка шөкер. Барда мәсете төзелеп бетмәгән сакта ук уны етәкләү Удик мәсете имам хатибы Марат Удаман Музафаровка йөкмәтелә.
Һөнәре буенча рәссам архитектор, быга тиклем Көнгөр калаһы Ямих мәчетенең катмарлы манараһын төзүдә катнашкан. Кәрәк сакта ең һызганып балта эшенә тотынудан да куркмаган Марат Музафаров килгәс, төзелеш эшләре лә йылдамлана. Бүгенге көндә мәчетебезгә күп санда яшьләр, олы яшьтәгеләр җомга намазларына йөриләр. Мәчетебездә бәйрәмнәр уздырабыз. Һәм дә шушы мәчетебездә инде күп еллар дәвамында яңа өйләнешүчеләргә никах мәҗлесләрен оештырабыз. Яңа туган сабыйларга исем кушу мәрәсемнәре үтәлә. Халыкларыбыз мәчетебезгә бик теләп йөриләр. Марат Музафаров дин әһеле буларак барлык эшләрдә лә башкара. Сабыйларга исем кушу, гаилә корышларга никах уку. Бул дөньяны калдыргандарды һуңгы юлга озату юлларын мәчеткә йөргән олы апайлар һәм бабайлар менән бергә аткаралар. Дини белемен арттыру максатында Пермь крае мөфтияты янында оештырылган тарих мәдрәсәһендә, адак Өфөлә Рәсәй Ислам университетында укый. Хәзер ул югары белемле дин әһеле. Һәрбер мәчетләрдә дини укулар оештырыла кыш дәвамында. Бу мәчеттә дә без үзебезнең укуларыбызны оештырып киләбез. Кыш дәвамында балалар, олы яшьтәгеләр, апалар, абыйлар дини гыйлем һәм дә гарәпләрен өйрәнеп, үзләренә кирәкле булган гыйлемне туплыйлар. Бу мәдрәсәне ошо мәчетебездә алган белемнәрен алар алга таба үзләренең теләкләре буенча башка юнәлешләрдә кулланалар. Дингә ынтылгандар менән бәйләнеш булдыру, уларга күбрәк мәгълүмат yetkерү максатында имам Мөхтәсибияттың үз газетаһын булдыра. Нурлы барда дип аталган газета 9нчы ел нәшер ителә. Халыкты иман юлына күндерүдә был басманың роле баһалап беткеһез зур. Мәчеткә инде балачыктан йөри башладым, чөнки әтием имам булды. Шу кичкән чактан шу бу дини сферада, ягъни шу үскәч инде әтидән теге ничек әйтергә инде барыбер. Бала кеше үзенең әтиенә карый, үзенең ата-анасына карый, әмма шу иң яхшы булган нәрсәләрне генә сеңдереп уже барыбер дин начарлыкка өйрәтми, яхшылыкка өйрәтә барыбер. Удик авылы менән Барда араһы 20 сакрым. Марат Хажи Музафаров көндә ошо юлда үтә. Күңеле кушкан эшкә килә ул. 22 буынга тиклем үз нәсел-нәсәп шәҗәрәһен тергезгән Гайнә башкорты ул. Край башкортларының иҗтимагый тормышында кайнап яшәй. 2015 елда уны якташтары Гайнә РО оешмаһының җитәкчесе итеп билдәләп куйган. Хөрмәтле җәмәгать, дөрестән дә авылыбызның тарихы бик бай. Горурланып мисаллары бик күп. Безнең халкыбызның үткәне сокланырлык һәм дә киләчәге дә якты, өметле дип әйтәсем килә. Хөрмәтле җәмәгать, үзебезнең көчле милләт икәнлеген, башкорт милләтенең бер кавеме, бер өлеш икәнлеген исебездән чыгармыйк. Без Гайнәләр. Барда районының иң төпкөл авылларынан да яшьтәр балаларына исем атату өчен Ямих мәчетенә Марат хәзрәткә килә. Сабыйыбыз адан кыскыргандың үзенә акчаһын тейдер улар. Ябай гына һүзләрдә ни тиклем олы мәгънә ята. Динде лә, дөньяви тормышта ла бер тигез алып барган замана кешеһе, олы йөрәкле зыялы өчен был һүзләр рәхмәт һүзләре булып яңгырай. Белемле еңер тигән халык. Башкорттар тапшыру һеҙгә аҙна-һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдимдәрегеҙҙе, теләктәрегеҙҙе әле экранда күренгән tv-һыҙыҡ.рб.ру сайтына яҙырға йәки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.